Kwiqonga lethu le-WhatsApp abantu bavakalise izimvo zabo ngokugamba kwabantu bebuyela kumakhaya abo njengoko kushiyeke iiyure ezimbalwa phambi kokumiswa ngxi kweentshukumo kweli. Andiyiboni irayithi le nto bayenzayo yobana bagoduke umuntu ebehleli kuloo ndawo ebehleli kuyo then abuye ezilalini. Akuyo-holiday le uba uhambe uyohlala nefemeli yakho. If uhleli kuloo ndawo uhleli kuyo, hlala kuloo ndawo uhleli kuyo. Uyitsho like uzazi uba into yakho ithini. Xa uhamba usiya ezilalini mhlawumbi usulelekile, uyahamba uyosulela abanye basezilalini, awukazazi uba wosulelekile, uyahamba uyosulela abasezilalini. So andiyiboni into erayithi into yoba bagoduke mna. Mina ngowami ukubona kufanele abantu angabebalalela umongameli welizwe banganyakazi bahlale la behleli khona. Nakho ukuthenga ngoweqile akubalekile usithenga kakhulu ukudla ngoba sothenga ukudla sigcina simosha imali esinazo. Njengoba besuka nje abantu besuka la emadolobheni beya emakhaya bangasuka sebethatha igciwane balisusa edolobheni balise emakhaya or bahlangane nalo ey'thuthini zomphakathi. Nami ndiphangele namhlanje, mna msasazi nami ndizophuma ndiye ezishophu ndiyothenga ukutya, ndihlale endlini nabantwana bam. Andifuni nomntana ophuma phandle, ndiyawuphuma ngoya eshophu qha msasazi. Ngisasithatha nayo insimbi la nami ngisafuna ukuyitholela okuthile ngaseyitolo ngoba phela i-21 days iningi kakhulu. Angifuni ingithole ngingenakudla njengoba ngingayanga e-KZN ngila eGoli, nami ngifuna ingifice ngiyi-prepared nginakho konke engizokudinga. Umongameli wenze kakuhle ngale nto ye-lockdown. Cha pho ke ngibona uma iphile yamoshakala khona-ke ngomsasazi. Kuba ke ngokade yenze i-lockdown kuphinde ke ngokubekho abantu abaze emakhaya msasazi. And ke ngokula Jozi kulapho igcwele khona kakhulu le nto msasazi. Uyabona xa beze emakhaya ngomsasazi, hayi bazoyifaka apha emakhaya.